Merhaba, selam aleykum, доброго ранку. Доброго всім ранку, сабыларыңыз қайырлы olsun herkesге. Урметли достар, Уян халқым Уян программасы эфирде. Бүгінде АТР телеканалында 2 saat devamda sizin dikkatinize çalışacağımız Lidaның beraberlikte ve Gülsüm'ün birlikte. Elbette ki урметли достар, dikkatinize erdem olğanı kiba meraklı haberler, malumatlar ve rubrikalar takdim edileceğine umut edeyim. Так, сьогодні в нас для вас є дуже багато нового, цікавого, сподіваємося, що цікавого. І сьогодні, на жаль, я не встигла випити чашку кави. Гульсум. Beraberlikte ve bizni seyretken vatandaşlarımızla beraberlikte elbette ki içkenimizge, beraberlikte şu hukuka dalganımızga umut ettim. İşte sabahımızda güzel bir müzikal bahşiş ile başlayık. Hem vatandaşlarımız için hem bizni seyretken Ukrayna için ve diğer memleketlerden seyretken vatandaşlarımızga. Ми продовжуємо знайомити українських, кримсько-татарських та іноземних телеглядачів з кримсько-татарською музикою. Слухаємо. Buyurunuz. Kim eğer bizde gül Kimdir senin halkın urf adetler var mı Yoksa digerlerin kanun seni tez yutar mı Saylav tek senden düşün günden Vakit kene beklemey mutlak bugünden Bismillah dep sen her bir işini yapsan Baksan neticeler gelir kısmet olsa Mında kısmeti bet her dakikada Tufgan toprakta, tufgan vatanında Medeniyet içinde olmak borç boyunda Ana tilini bilmesen ayıp değil mi sana Ne kadar çok hasret bizim millet çekti Kabatsız ömürler bu dünyadan çıktı Sürgünlük yanık seni 44. Bundan evvelde cinayet halkımızga karşı Apansızdan çıkaydı ölümler açlık Sanki demek birden bir yürekte bin mıh Bunu unutmayık biz ama birlik kayda Atalarımız temel etken yolda Bir yol, bir maksat, bir dil, bir fikir Bunu bilmesek acaba kim bilir Kim bilecek eğer biz değil Kimin keşaf edecek eğer biz değil Ömür bir imtihan bu dünyada tamam Bil ne yerde ele al ne yerde aram Kim dualar okuyacak eğer biz değil Kim nesil kuracak eğer biz değil Ömür bir imtihan bu dünyada tamam Bil ne yerde ele al ne yerde aram Sabah erte turganda akşamı seyatqanda Kunler devamında akılında tut Unutma kim sen, kimler tamırında Yıllarnen halk azapta kaytı Kene umut, tarihni bil Kim, eğer sen değil Ana baba doğan yerinin doğru bir vekil Yalı boyu dağlar çöl birlikte kuvvet Aram olgan şeyni alsan yürekte hasevet Pek muqayt ol Aram yollar çok ama bizim adetke Kore olar yok edi yok Yarınki alımız ne olacak aslı Takdirimiz bizden gayrı kimge bağlı Ana tilini tap yaşlıktan öğrenmek gerek Ya bilmesen nasıl Kırım tatarsın sen demek Vakit kum gibi beş parmak arasından Kırımlığını yaşaganda bilginin korçala Havikatlı iman olmak gerek Tek hatırla dünyaların başında La ilahe illallah bir yol bir maksat Bir din bir fikir Bunu bilmesek acaba kim bilir Kim bilecek eğer biz değil Kimin keşaf edecek eğer biz değil Ömür bir imtihan bu dünyada tamam Bil ne yerde ele al ne yerde aram Kim dualar okuyacak eğer biz değil Kim nesil kuracak eğer biz değil Ömür bir imtihan bu dünyada tamam Bil ne yerde ele al ne yerde aram Kim bilecek eğer biz değil Kimin keşaf edecek eğer biz değil Ömür bir imtihan bu dünyada tamam Bil ne yerde ele al ne yerde aram Kim dualar okuyacak eğer biz değil Kim nesil kuracak eğer biz değil Ömür bir imtihan bu dünyada tamam Bil ne yerde ele al ne yerde aram Urf adetler dilimiz Medeniyet bilgi dinimiz Bizim kollarımızda İnşallah Siran 762'nin icrasında güzel bir müzikal bahşiş dinledik. Ліда, що для тебе найважливіше? Музика чи слова?
Я вважаю, що коли гарні слова поєднуються з гарною музикою, створюються просто шедеври. Тому я вважаю, що як музика, так і слова надзвичайно важливі. Тобто музика може налаштувати тебе на якусь хвилю, на якесь натхнення, можливо, додати тобі настрою. А музика змусить а слова змусять тебе замислюватися над тим, про що ця пісня, про що, з чим ти її асоціюєш. Білесің, çoğusu insanlar bazıları çoğusu деп айтмайым. İşte daha çok muzikaga diqqat ayıralар. Eğer ki muzika dülber olsa, kulakka da hoş kele ve dinlemege isteler. Lakin men böyle çağırıp деп айтмақ мүмкін, yapmak isteyim. Keliniz yırlarının sözlerini dinleyik. Çünkü misal olarak şimdi Siran 762'nin icrasında güzel bir yırını dinledik. Aslında da muzika sanki dersin yok, lakin daha çok sözler var. Ve sözlerine dikkat ayırgan vakittayım. Bu sözlerdeyim Kırım Tatar halkının bütün tarihi menimce aydınlatıldı. Doğru айтасың, Gülsüm. Çünkü kım eğer bu ezegil, menimce bu çok öyle sert sözler. Çünkü Kırım Tatar milletке bu pek samimi ve mühim bir mevzu. Як для мене це також важливо дуже для України. Так. Хто, якщо не ми? Звісно, тому що ми буквально вчора з тобою говорили про те, що історію роблять молодь. Тобто ми якраз зараз молодь, тому... Beraberlikte vatanımızda azat ettiğin Ukrayna yaşları, Kırım Tatar yaşları elbette ki sonki hadiseler bizlerge birleşmege de böyle fırsat verdi. Ne eleyelim ki bugün Ukrayna'nın alı herkeske malumdur. O sebepten beraberlikte Ukrayna'ga hem Kırım'ın serbestligi için kureş meydanı açıktır деп айтmak mümkün. Звісно, будемо творити історію всі разом. Зараз сьогодні в нас 4 травня, сьогодні четвер, і це значить, що зовсім скоро будуть вихідні, і ми зможемо знову провести як можна більше часу зі своїми друзями, зі своїми рідними людьми. Ve devam etsek elbette ki bugün de çok hadiseler oldu. Lakin biz şimdi yaşlar, gençler hakkında laf ettik ve menimce yaş ve gençler balalıktan elbette ki peyda olup olsa ve onlara da sabahdan dikkat ayırmak gerektir. Ve men onlar için multfilm takdim etmege teklif ettim. Sen nasıl düşünüyorsun? Я з тобою Çünkü endi saat абсолютно 11 dakika geçim, menimce yolçuklar da beklegendir. Endi yanı multfilmler peyda oldu, yan halkımayan programmasından çerçevesinde. Tüneviniz şakalarınız olgan edi, власне, прошу мультфильм. Мультфільм для наших наймолодших. Yay! Boom 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 cha cha, boom 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 cha, boom 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 cha, boom 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 cha.
Бумча! Бумка! Бумка! Hakikaten de yemişlerin çok azlamasın buzdolapta azması mümkün, akıldan azması mümkün. O sebepten balacıklarımızga erте tezden havuç açtırmaga gerek, hem tez olsunlar dep, hem de elbette ki sağlığa faydalıdır böyle yemişler. Так, Demek доброго çok ранку. tutmak mümkün değil buzdolapta. Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався. Ми спостерігаємо за розвитком життя продуктів у холодильнику, що, власне, навіть нас Гульсум приводить до тями щоранку. Meraklı bir şey, çünkü sadece balalar için meraklı değil de büyükler de bakıp durmak böyle meraklı olan kadın. Ne kadar renkli olsa daha çok Так. dikkat celbede menecek. Так, тобто там є весела музика, там є різнокольорові овочі та є навіть, як це називається, світомузика, так?
Власне, я зараз Bunu розумію. балар да yaxshi bilib, biz esa devam etaylik. Bugun aytganimiz gibi endi may oyining 4-chi kuni va ish haftasining 4-chi kuni endi ish haftamiz sonuna kelya. Bugun muborak juma kunining arafasindamiz. 2017 juma oqshomi. Keliniz baxayıq bu kun tarixda ne olgan ve xususan nasıl milliy bayramlar qayd etilib, butun dunyo ve xalqaro qayd etilgan tedbirlar ve bayramlar bugun yo'qdir. Birleşik Milletler Teşkilatı bugün 4. mayısını böyle keçken bakmagan. Devam etsek ise milli bayramlardan misal olarak bugün Zambiya'da emek günü eken. А мені от kaydedilir. набагато більше подобається, що сьогодні в Китайській Народній Республіці святкують День молоді. Тобто, Nasıl biz yaşlar hakkında etmeye başlamadık demek ki. ну так, власне, сьогодні я сподіваюся, що вся китайська молодь вийде на вулиці та відсвяткує це так, як це роблять вони. Mantıklı aslında. Bugün Latviyada hürmetli dostlarım müstakillik günü aslında müstakilligini ve serbestligini qayd etilib günü eken mayısının 4'ü Latviya devletinde bu Pribaltika'nın 3. devletinden birinde. А мені ще дуже сподобалося, що сьогодні у Японії День зелені. Тобто, як ти знаєш, що Японія знаходиться на островах, тому в них особливо треба бути уважним до насаджень і до природних катаклізмів. Тому, власне... Aslında Yaponiyaga bir көз taşılsak, orada erkun çeşit vilayetlerde, yerlerde terekler saçıv günü kaydediliydi. Bugün ise umumen alganda işte yeşillik günü eken Yaponiyada. O sebepten onlarda da aslında bilesin Kırım'da da öyleydi. Vakit aprel aylarında, mayıs aylarının başında hem de mekteplerin azbarlarında bağlar çıkıp sınıflardan terekler saçaydı. Hatta öyle yarışlar yapaydık kim çok ne kadar daha çok terek saçacak deyip öyle meraklı şeyler olaydı. Bugün misal olarak da Amerika Qo'shma Shtatlarının Rhode Island deb adlandırılgan ştatlarında müstakillik күні qayd etilerken, власне, сьогодні День Незалежності у Латвії та у штата Род-Айленд у Америці. Мираклы мальбатла. Так, дуже цікаві. Ми з тобою щодня читаємо про те, що якась територія здобула свою незалежність або святкує День Конституції. І дуже чекаємо, коли, власне, і ми святкуватимемо День своєї незалежності, День об'єднання із Кримом. І Elbette ki bu günler keler geçer ve menimce yakın zamanlarda bunu sadece istegenler yapar ki elbette ki bir insan ya da bir halk, devlet, millet o'zining serbestligini kavuşturmak istese birinciden o'z hareketlerini yapmak gerekiyor. Biz beraberlikte umut eten bu hareketlerini yapmak gerekmiz. Hususan Ukrayna devleti için aslında anayasaga Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti'nin kirsetilmesi ve bu kararının alınması Ukrayna'ga da çok fayda getirecektir bence. Звісно, тому що в Верховній Раді вже давно ведуться перемовини щодо кримсько-татарської автономії, і мені здається, що це найвірніше рішення. Ve benim düşünceme göre en mühimi şunda ki bunun yapılmasıdır. Çünkü sözün bu elbette ki sözler herkes aytabilir, herkes fikirlerini ifade edebilir. Lakin işke ve hareketke kelgen vakitte menimce daha faaliyetçi olması gerek. Bu devlet ve insanlarga aslında anlatmak gerek. Ukraynalılarga anlatmak gerek. Ne için aslında bu onlar için gerek. До речі, ти знаєш, що служба новин «Заман» проводила соцопитування, і, наскільки я пам'ятаю, 8 з 10 українців, яких опросили в ході цього опитування, сказали, що так, кримським татарам потрібна ця автономія. Тобто мені було дуже приємно, тому що люди починають усвідомлювати і, дійсно вважають для чого. Так, і дійсно вважають кримським татарам наснаги для своєї боротьби. І ми розуміємо, що ми всі разом, і це, по-моєму, на мою думку, це чудово. Biz devam ettik. Bugün tarixte de meraklı hadisələr olğan edi mayısının 4'ünde. Misal olarak bizim muhbirlerimiz böyle hadisəni qayd etkenler. Şimdi endi mayıs ayı yağmurlar yağmay, kimse şemsiyeni kullanmay. Lakin şemsiye misal olarak 1715
15 сенесі Франкистанның пайтақтында, яғни Парижде ижат етілген ве кешф етілген еді. Хусусан бұл шемсие açılған шемсие олған, яғни оны ем топламақ, ем açmaq мүмкін еді. Бұндан evvel білгеніміз кебі садеже мына açылық шемсиелер сатылайды, оларны не açmaq, не қапатмақ мүмкін olmaydı. İşte tek 1715 senesi açılған шемсиелер вәлі да бұл күнге қадар мүкемелештірілген шемсиелер мейданға Ти келгендер. уявляєш, як було незручно, коли в тебе постійно відчинена парасолька, тобто її не поставиш нікуди. Добре, Ama дуже... şunu kaydetmek gerek, onlar sadece yağmurda kullanılması için kullanmaganlar, güneşten de saklanmak için. Hem de bu kadının zarafetini bildirgen ve temsil etken şeylerden biriydi. Nasıl ki kolçaklar yazda kiyediler, zarafet temsilligi olarak. Власне, довгі рукавиці, постійно відчинені парасольки, і біла шкіра вважалася надзвичайно аристократичною, тому, власне, всі намагалися бути у тіні та ховали свою шкіру за парасольками, за рукавичками у тіні і не виходили. Çok meraklı bir şey. Menimce birkaç asırdan sonra bile bizim bu günlerimizde balalar ende hatırlayacak ve aytacaklar bular böyle. Bu ende tarih meselesi. А зараз навпаки, наприклад, всі ходять у солярій, аби мати рівний загар, засмагу. Vakit dönüşü ve elbette ki modda dönüşü. Biz ise devam eteyik ve meraklı hadiselerini kaydetemiz. Hayat Hanım gibi bugün Amerika Koşma Ştatlarının Rhode Island adaları özünün müstakilligini 1776 senesi ilan etken ediler. Aslında şu adalarının dülberligini beraberlikte göremiz. Так, а до речі, сьогодні для української культури надзвичайно важливий день, тому що у 1838 році діячі культури викупили з кріпосного права Тараса Григоровича Шевченка. І саме з цієї пори він мав змогу писати вірші, творити вже незалежно ні від кого. Meraklı bir şey. Men ise böyle felakiyet hakkında bir hadiseni ve tetkiqatını anlatmak istedim. Misal olarak 1783 senesi İngiltere'den bir astronom, yani felakiyatçı William Herschel ayda böyle kırmızı bir patlavını görgen ve aslında bu kırmızı patlavının ayında olganını keşfetken edi. Справді. А до речі, в Англії Генрі Ройс та Чарльз Ройс у 1904 році започаткували виробництво автомобілів під назвою Rolls-Royce. Çok meraklı çünkü elde bu günge kadar kullanılgan ve en pahalı arabalar sırasına kırıya. Demek ki asırlar ve yıllar geçkenine bakmadan kenede bazı şeyler çıkmay. Belli olmaktan, bont olmaktan ve aslında meselelerinin birinci sırasında olmaktan. Devam etsek, misal olarak böyle hadise olgan 1817 senesi Frankistan ve Farsi devletleri ile bağlı böyle ariza imzalangan edi. Finkenstein anlaşması dep adlandırılgan ve o Franco-Farsi cenkinin yekünlenmesine ve Britan ve Rusya arasında olgan alyansının peyda olmasına sebepçi olgan edi. 1807 senesi böyle tarihi hadise olgan Franco-Farsiler Britanya ve Rusya ile böyle alyans bağlagan ekenler. А у 1924 році розпочалися 8-мі літні Олімпійські ігри у Парижі, які до того проходили лише у 1900 році. 1924 senesi. Так, і власне там вже приймали участь 44 країни. Тобто це свідчить про надзвичайно високий рівень спортивної підготовки і цікавість до спорту вже у тих часів. Bugünkü kadar zaten sportқа karşı merak hiçbir vakit sınmay ve sonmay. İşte ne içindir Mayıs'ın 4'ü Frankistan'da çok hadiselerini kaldırgan. Misal olarak burada Olimpiya oyunları da Frankistan'da olgan edi. Misal olarak 1848 senesi Frankistan'da açık keşfiyat ve tetkikat toplaşuları ötkerilmeye başlagan edi. 1848 senesi Mayıs'ın 4. gününde.
А у 1979 році Маргарет Тетчер стала першою жінкою прем'єр-міністром Великої Британії. Її ще називають сталева леді, тому що вона славилася своїм досить твердим норовом та залізною волею, я б навіть сказала. Менче бу devletке сайып болған ве бу devletнің бойле инсаны, акимет инсаны олған sonra zaten de бойле olmaq керексін, мечбуриетіндесін менче. Так. Серт қадын олмаға. Янында, яғни Америка Қошма Штатлары devletінде де бойле мерақлы академия açılған еді. Кино санаты академиясы 1927 сенесі Америка Қошма Штатларында açılған. Ве соңрадан айнен шо академия Оскар деп адландырылған кино мүкәфатыны мейданға кетірген. Әлі да бұл күнге қадар Оскар мүкәфатыны берелер. Кинорежиссерларға, актерларға, ойыншыларға. Мерақлы, мұны 1927 сенесі айнен шо күн құрылған еді. А цікаво, вона зараз випускає досі всіх кінорежисерів. Тобто, чи є в Україні випускники цієї кіноакадемії? Мен рас келмедім, интервьюді алмадым бөле инсанлар. Умут етем, Украинадан бір режиссер Оскарға наил олыр менше. Ахтем Ситаблаев, мисайлары Так, в першу чергу. До речі, 18 травня буде презентація нового фільму Ахтема Ситаблаєва «Чужа молитва». Вона про 1944 сенесіне бағышланған. Про кримську татарку, яка двічі врятувала єврейських дітей. І мені здається, що на цей фільм варто сходити, тому що, знову ж таки, ми звертаємось до теми кримських татар, до їх взаємодії з українським народом, їх участі у Другій світовій війні. Тобто, з точки зору художньої постановки... Та допомоги до єврейських дітей. Так. Тобто, і толерантне відношення до усіх інших національностей, і жажда допомогти була у кримських татар завжди в крові. İşte böyle hadiseler bugün asın tarihte kalgan. Kirgiziyada ise bugün anayasa kabul etilgeninde 1993 senesi Mayıs'ın 4. günü. Ve beraberlikte böyle hadiselerini bakıp geçtik. Şimdi ise hürmetli dostlarım, biz sizlerge endi meraklı hadiselerden sonra Zaman informasyon programmasına geçmeye teklif etemiz ki şunu kaydetmek gerek ki yakın zamanlarda NDR Sabah Zaman informasyon programması Uyan Halkımayan programmasının çerçevesinde canlı yayında çıkacak ve bu hafta Lida'da söz берем. Так, тобто з наступного тижня ми будемо працювати паралельно з службою новин «Заман», аби всі найсвіжіші та найактуальніші проблеми та події висвітлювати вам. А зараз подивимося вчорашній випуск.